नुपीदा नत्तबा लिचत चटपसिंग सिबगी चैराकपियु नुपी कयाबु नमदुना फमलानबता नतना हाटपा अमदि हाटनबा होनबगी थौदोक कया तोइना थोरकलिबासी सेनबा मराल लेबा मियोइसिंग सिबगी चैराकपिदबना किनरक्तबनी हाइना विक्टिम अमना फोंगदोरकले मबुंग मरीगी मखादा नाइतोम पोक्चबी मसागी सही कुनिपा नोम सुरबी अमबु नुंगसिनबा नुपाना सेलसी हाइदुना कौथोखरगा नुपी ओबिगी काई खुमनबसु मांगहलबा मतुंगदा नुंगमै नमदुना किहल्लगा चैना कल्लबा मतुंगदा सिरे हाइना थंबिरमबा इबेमा मसिदा सिनरिबा मिंगसी महाकी असेंगबा मिंग नत्ते हौजिक येत थंगबा मखुत टेक्तुना वा ngangbada yamna wana phamungda yataduna sainakhol khangduna lehuri Shanghai Express na victim oirbi ibe magi imungda satuna thokhiba thongdo adugi matangda victim ibe mamasaga wari sanarubada mahakna hai Imphal East District ki manung sanna leiba uyumpok awang lekai da leiba Chandam Selungi machanupa Chandam Rabichandra LS ibomcha sahina kulumdoi hairiba siga chayol amagi mamangdagi khangnaduna nungsinarakhibani Chandam Rabichandrana November 18 gi nungthin pung 3 taba matamdagi hogna thoro u unasi haina yamna toina numituda mobile phone ta kauthoraki थोरा उ याद्रगदी युमदा संगलगदी कया फबा ओइरोय हाइना धब तौरखी नुमिदांगी मतमदसु फोन तोइना तौरकपदगी नुमिदांग पुंग 8 लोम तारकपदा रविचंद्रगा चेलबनी हाइदुना युमदगी थोखी रविचंद्रना इबेमबु नुमिदांग कोइपु पुदुना चटलबा मतुंगदा लबुक अमदा पुथरगा नुपी ओइबिगी इकाय खुमनबसु मांगहनखी अनिरक सुबदा लम्हांग अमगी लंबी मपानदा अमुक हन्ना इज्जत मांगहनबिखी हौजिक्ति चेलबनीना युमदा चंगलसी हाइना इबेमना रविचंद्रदा हाइजकी रविचंद्रना मतमदुदा खुमलखिबा पाउखुमदी युमदा चटकनी अदुबु आइगी अपामबा फंगद्रि फावबा चटपा याखिरोय हाइरकी नुपी ओबिगी इकाय खुमनबा पुमांग मांगहनबा लोयरबा मतुंगदा रविचंद्रना महाकी मखौरीदा खोंग्रावदा फारिबा पेटी अदु लौथोकलगा येसिल्लकी मतमदुदा रविचंद्रना नोंमै अतेनबा अमा पुथोक्तुना उटलगा सु किहनकी लावगनु नत्रगदी नपुंसी मांगनी हाइनसु किहन खंगनकी इबेमना रविचंद्रता खोंपाकना काउखी मदुदा रविचंद्रना चै अमा थेकलगा इबेमगी मखौरीदा साफु कन्ना कलकी चैना कलकपा दुदा महाकी येटकी खुदांगसु तेकी मसिगी मतुंगदा रविचंद्रना सिरे हाइदुना युम अमगी सुमांग मतोंदा रविचंद्रना लिलकपा फुरिट जैकेट अदुना कुपसिलगा थमलमखिबनी मतमदुदा कीबा थुकटपना खौरी लाक्सिलकपगी चैना खोलना करिसु हाइबा अमता ngamkhidre नोंगालकपा मतमददी पाटलौ हाइरिबा मफम अदुदा ओइरमले सुमांग मतोंदा तादुना लेरिङै इमुंगी मियोइसिंग याहुरकपदा महाकना लेरंबा फिबम असि थेंगनरखिबनी युम्बु अदुना कनानो करिनो हाइना हंगनरकलबा मतुंगदा लेकाय मियाम तानरगा इबेमगी युमदा पाउ पिरकपदगी युमगी मी लाक्तुना लौखटखिबनी हाइनसु पाउदमलखी नुंगसिनबा नुपीबु चेलसी हाइना कौथोकलगा मनिंग तमना फमलालबा मतुंगदा नोंमै नमदुना फुबा याबा फुरगा हातोकनबा होनबदा चेनरिबा रविचंद्र मतम कुइना मालेमदा थंबिरगनु रविचंद्रबु अथुबा मतमदा आइन योइबा सिबगी चेराकपियु असिगुंबा नुपा असि सिबगी चेराकपिद्रगदी नुपी कया अमा सिबगी मख्याता सोइदना ताखरगनी हाइना थमोय सोकना ममितगी मपि तादुना पाउदमलखी इबेमगी अपोकपना हाइ मचा मंगा पोकपगी मनुंगदा इतोन तोनबी नाइतों पोकपी मचा नुपीनी अपोकपीसु हौजिक हार्ट की अनाबना मरम ओइरगा फमुंगदा तादुना लेरिबनी मचा नुपीना नुमिदांग थोखिबा मतमदा कनादसु हाइरंबा लेतबना खंगहुद्रे युमदा हलक्तबा अदुददी कोइथि थिनरबा मतुंगदा उयुमपोक अवांग लेकाइदगी नुपा अमगा खंगनै चानै हाइबा खंगलकपदगी उयुमपोककी खंगना चानबसिंगदा नखोइरोमदा मी हेलकपा लेब्रा हाइना हंगलुबदसु कनामतना खंगी हाइरखिदे मदुदी फरे लाइबक येंगबा हाइबदुनी मियोइबगी हौनबी चेन चोंगबो ओइरमलगनी हयेंग हाइदोकपा लाक्लनी हाइरदुना ngaiduna लैनखी अदुबु थीबा याबदी थीखी पाउ हंगबदी नुमितुदा लेपनखिदे चेन चोंगबो ओइरमद्रगना मिसिंग रिपोर्ट मरी लेनबसिंगदा पीबा ताबनी हाइदुना लैनखी मखोइना खल्लुबा वाखन पुनमक ओना तैनबरोमदा मचानुपीबु नुंगसिनबा नुपाना सेलसी हाइना कौथोखरगा नुपी ओइबिगी इकाय खुमनबा मांगहलगा नोंमै नमलगा फुबा याबा फुरगा सिरबनी हाइदुना नुपासिगी फुरिट जैकेट ना कुपसिलगा हुंदोक्तुना थंबिरंबा हाइबसी करंबा ममा मपा इमुंग मनुंग कैरोय लेकाइगी मियोइसिंगी थमोय कैरोयदगी हाइना अपोकपना थमोय सोकना ममितगी मपिताना पाउदमलखी मचानुपीदा ओट नैखिबा नुपीगी पुंसी मांगहनखिबा करिसु लेतना खनबा सारमचत चटपा रविचंद्र अथुबा मतमदा आइन योइबा सिबगी चेराकपिगदबनी हाइखि लेकाइगी नुपी अमना हाइ ngarang victim नुपी असिगा पोरोमपाट वुमेन पुलिस की टीमगा पांगैगी फोरेंसिक की टीमगा पुन्ना स्पॉट मफमसिंगदा चतुना इन्वेस्टिगेशन अमा चलुई victim ओइरबी नुपी असिना चलिबा टीम असिदा मफम ताकलमलगा अदुमक युमदा थिनबिखरे मखाताना नुपी पुलिस मरी लेनबा इमुंग मनुंगी लेकाइगी मियोय कयाना थौदो असगी मतंगदा लंगला लंगजिनसिंग थिगतमिनखी थौदो असिदा चेनरिबा रविचंद्र मसाना सगोलमांग पुलिस स्टेशन दा नवेंबर 10 गी नुमित युंगबा मतुंगदा पुलिस ता चंगजरक्तुना हौजिक पुलिस कस्टडीदा लेरी लेकाइगी नुपा मना हाइ
victim oiribi nupi asi phibam yamna shokna shokpana maram oiraga Jenims hospital da pukhatki Jenims ki doctor singna nupi asi bu laikan nabiu haiba yakhide thausawa sakhide adubu chatliba miyoi singna akanba mongda doctor singda taksin badagi tangai phadana yenglakhibani haina pendaba phongdoraki hek pokminaba mabungda machanupina thamoi shokna haiba wafamdi hinglubagi kari kanagani sikrage haina yamna toina hairakpadagi imung manung laikai miyoi yauna victim ibe mabu yamna kupna sena hauri aduga topa pao mana lanna sajilamba sangsing takthokre Thobal Forest Division gi DFO Debla Laifakpangi bieng makhada Thobal Forest Range ki staff sing madi Thobal Police ki apunbati mamana sathakiba khanaba drive ta biodiversity walking circle da kanglon sajilamba khangpok sangmari thugai khre madi uchek phanaba thaklamba langsing phagakhre Thobal Range ki ROS samungona lusingduna range asiki makhada leiba yaripok bid office sikhong amasung hairok bid office ki staff sing yauna satkiba khanaba drive aduda tangjeng FCI go down maningi biodiversity walking circle da nauna sajilakpa khangpok sangmari thugai bangam khibani hai apunbati masina makhatana kiam leitan khok ITI tharaulok tentha maning sing moijing lipokpi amasung arapti gi tongan tongan mafam sing da sathakiba drive ta kiam leitan pokpi area da uchek phanaba thaklam balang ahum amasu lokhatki hairi hiramasi matang da ROS samungona ngasigi mai pakna sathakiba khanaba drive ta saruk yakhiba forest staff sing amadi yam toina mateng pangbiramba police personnel sing su thagatpa phongdoloduna part amadi singya da leiriba miyamna kanglon kaiba thabak sing tobiganu forest department gi thabak thoram sing da su mateng pangbiu haiki WBCC Arapti branch na ngasigi local media singda Thobal Range pu miyamalan ukhiba yaba wafam sing phongdorok padu yamalai bakthibani haina paladuna ngarang forest staff singna Garok Reserve Forest ki area da patrolling salubada WBCC na hairap wafam da matam chana yoksilakpa ngamkhidabani hairaduna mafam adu da forest staff singna yoksilakpa matam da kanamata leiram khide haiki aduga topa pao mana ahum siduna leikhidaba masing sani ga kunchani pan yore lilongda mapan amasung wangjing tentha da taratret positive oiba thengnare haukiba pungkun meri sida COVID-19 gi nauna miyoi sani ga yankhai positive oiduna state asigi apunba positive oiba masing lising kunthahum doiga chatruk yankhai yore amasung laisar sina maram oiduna miyoi ani leikhidaba dagi apunba leikhidaba masing sani ga kunthani pan shure Laisar asigi wangang loi amasung healthcare assistant director Dr. Khoirom Sachikumar manganga thokpa serola magi matungina Churachandpur dagi Sijo Hospital amasung district hospital Churachandpur da nupa amaga nupi amaga laisar asina maram oiraga leikhidre hairi leikhidaba sing adu sahi humpu humdoi suraba nupa amaga sahi humpu manga suraba nupi amaga ni hairi Serola dugi matungina marki mikhal pangthokhiba lilong amasung wangjing tentha constituency da targeted testing tawbada ngarang laisar asigi positive oiba case kulhumdoi phangkhiba amasung central armed police force ki personnel ani yauraga punamiyoi chani ga yankhai nauna positive oire hai nauna positive oikhiba general population gi chani ga kunipan masi manungda nupa chama kunthra taruk nupi na chama ga tarani thoini Jenims Rims Imphal East Imphal West Marders Care Lamjingba Jiban Hospital CMC Swiss Clinic, Samritan Hospital, Asian Diagnostic, SIZ Hospitals, Christian Hospital, Public Hospital, Raj Medicity, Thobal, Senapati, Tamenglong, Ukhrul, Churachandpur, Kangpokpi, amasung Babina Diagnostics ta test tawbada khangkhibani hairi. General population gi positive oiraba singadu Imphal West gi humpumapan, Imphal East gi chamag sukna taruk, Thobal dagi nipu, Bishnupur dagi mari, Kaksing dagi manga, Chanden dagi ama, Ukhrul da ahum, Tamenglong da taret, Churachandpur da mari, Senapati da mari, amasung Kangpokpi da mangani. General population gi positive oiba singadu mapanda chalubagi travel history amta leite hairi. State asigi OINA laisat asigi apunba positive case lising kulhumdoi ga chamga humpu masida general population gi lising kun ga chatruk sungna ama central security personnel gi lising ahum ga sukna nipumapani aduga active case ta lising ahum ga sukna kunthani pan masigi manung da general population gi lising ani ga chatret nipumapan central security personnel gi chani ga marfumapan ni Sijo Hospital tagi laisat asidagi phakhiba miyoi chamaga humdra humdoi yauraga punna miyoi chahumga yankhai taruk haukiba phungkun meri sida laisat asidagi phaduna discharge tawkhre discharge tawkhiba singadu CAPF tagi ani home isolation tagi chamaga sukna ama lamboi khongnang khongdagi ahum lanbaha dagi ani Yunako dagi tarani thoi Kaksing dagi ani Chandel dagi taramari Bal Bhavan dagi taruk Thobal da taret Bishnupur da taramapan Tamenglong da tara humdoi amasung Kangpokpi da ani ni laisat asidagi phakhiba state asigi oina lising kun ga chahum humdra mari masigi manungda general population gi lising tara teret ka chatruk tarani pan central security personnel dagi lising aniga chatre jangkhai taruk shure amasung laisat asidagi phabagi changcha da marphu taruk dasmik ama mari ni hairi
इम्फाल वेस्ट की ngasi positive oikhibasingi manungda kwa kaithel tidim ground gi mioi taranipan nagamapan gi mari kaishampat kaisham lekai da taruk amasung rajbaban gi staff ama positive oiba sida yauri nakala maromda maraki mikhal pangthokhiba lilong acida mioi humjani pan test tobuda mioi mapan amasung wangjing ten tha acida mioi chamaga yankhai mathoi test tobuda mioi 13 positive oiba thengnare hairi atopa pawamana maraki mikhal pangthokhiba wangoi acida laisat asigi test tobuda mi yamna thoroknakhidaba madugi matangda constituency asigi MLA su oiriba agriculture minister olu khoina health department amadi CSO sing yauna ngarang numidang waram mi pham pangthoktuna khanakhre hairi मिफमदुदा लाइचत असिगी टेस्ट तौबुदा मियाम थोरक ननबगी स्टेट गवर्नमेंट सेमखिबा अनौबा SOP अदुगी मखादा लोकल क्लब सिंग यावना पुन्ना थबक तौना बालेम नखरे हाइरी स्टेट असिदा हौजिक ओरिबा लाइचत असिगी फिबम यंगसिनगदबा सेंटर के ऑफिशियल टीम अदुगी ऑफिशियल अनि ngarang इम्फाल दा थुंगलखरे लोइनाना टीम मसिबु लुसिंगलिबा मिनिस्टर ऑफ पावर गी एडिशनल सेक्रेटरी VK देवांगल ngasi इम्फाल दा थुंगलगदबनी जेनिम्स तगी थेंगना फंगबा पावमगी मतुंगिना सैंपल शोहुंगा हुंद्रानी थोइ टेस्ट तौबुदा मियोइ मरफुमदोइ नौना लाइसत असिगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे हाइरी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंगबिरिबा खुदिंगमकपु थागतचरी।